Assalamu alaikum, hurmatlı YouTube görüşler, жылқы сүйүүчүлөр. Достор, biz бүгүнкү чыгарылышта ноокаттын ушул центрине жакын жайгашкан Кара Турпак деген айылдан. Кара Турпактан бүгүнкү чыгарылышта ушул Салакадан бир келишкен өспүрүм тайлардын маалыматын берүүгө келип калыптыгынар. Эгерде жакшы бир сынакы тай издеген болсоңуздар, көрсөңүздөр болот. Baası eğer gelişip kalgan olsa, balkim torunda sat verişi mümkün. Özü negizgi tay bugünkü çağrışamaz yerde kaçka turат. Gördünüzler mi? Şul taydan sizlerge bir öspürümdüğün malumatını beremiz. Salaka, assalamu alaikum. Aleyküm assalam. Ne sağlık işleriniz? Жақсы aka, tinchsiz mi? Жүресizmi? Barsizmi? Көптен жоғалып кеттіңіз aka. Şu işler bilen yürüyoruz da. Toru жақсы екен aka. Жерде қашқанынан өткен жақсы. Бүгүнкү негизгиси жерде кашка? Жерде кашкан чыгарат, сатайлы дедиңиз. Жаш тууралуу айтыңызчы aka. Жашы 3 жаш болот да. Жазга бар 3-кө толот. Сени бузганда мына кайтылып. Мына. Так. Так жанар. Үч жаш болгон болсо аны экен да aka. 2 жаш деп атасыз жазга 3 жаш. Азыр кунан экен десе, а? Кунан, Жанар. Aka bunu кандай минип үйрөттүңүзбү? Жок, буну мен дагы алдым. Аны минелекмин. Канча жакын эле келди? Эгеси мингеним ham жок деди. Бирөө үйдө кармалып эле турган экен. Жеп аш эле аны. Бою канча чалса экен? Бою 1.55. 1.55 ана. Биреги бастырыңыз гана. О, нарак бастырың. Бери аркаларымды көрөлү, а. Кайтара бериң бер, а. Салакамна торучу тор aka. Toru 1 yaş bolot dem, naş avgust tarafında 1 yaş boldu. 1 yaş dedim, deňçe. 1 yaş. Şunu boş özgöçe eкен aka. Toru satılbayбы? Жок, торун эми акчасы сата беребиз, болсун болот да. 1 yaş bolот aka аны. 1 yaş. Муна менен тең го бою? Муна менен бою тең го? Бой тең да. Чоң. Парадас кандай аны aka? Шунда көрсөтүп коелу. Англичан ба? Boyu kança çıkart aka bunun? Yok Angelçen de bu yönde. Boyu 55 üstü de. 55'in üstü. Bundan sal bir kira. Bunun bağısı kança baktır torunu? Çoğunun bağısı çok. Bağısı çok bol diyorum kança. Emin. Çaktırında çalsa sürüşeriz. Sürüşeriz. Dançak, ne dançak degen. Bunun para da sandan lan? Bu Karabayır'da böyle bir adam. Para var ha. Bırak kaka jakşı nerse eken moyun uzun, suagay. Suagay nasıl? Bağısı kança aka? Aytın hem. Sata turan alıp. Kança demin? 2800 de payına. $2800. Sen var değil mi ha? Sen var. Ben şu kança deyin deseniz mende mümkün bolsunca arzaнараак 1,5 satsanız, biri faydalansa hem mындай. Ençige alıp atkısa deyin aka. Ben alıp bardağı faydalan. Эгерде көбүрөөк сүйлөп койгон болсом, кечирим сурайм алдын ала туугандар. Мына бүгүнкү чыгарылышта Салакадан таза кыргыз жылкысы менен мына тай эми кошумчасына келди. Просто шуман чогуу жүрүп. Şu менен чогуу жүрөт экен, бош ээрчип. Анан муну дагы көрсөтүп коелдик. Балким жакса содалашып көрөсүздөр. Салаканда ушундай туруп туруң aka. Содаңызды берсин. Менден бир путу болун жакшылык көрсөтүп берейин aka. Така калдыңызбы? Жок. Туягын кесип кырыпсыз, а? Жок, эч теке кылган жок. Сондай алдым алып келдим. Мына. Путу колун бир көрүңүздөр. Bu kolun tazalığını görürsünüz. Hiçbir yerde işik yok. Onu baksa. Trenerciler yok ha. Mini yürütmedin dediniz ha? Yok, bu minelek mi? Yastağın minelek eken özü. Salaka sodağınız dersin aka. Bir жақсы клиенттер gelsin inşallah. Maşallah mına toğanlar. Жақсы атқармаймын ушул таза кандуудан деген болсоңуздар келип көрүп содалашып алсаңыздар болот экен. Көрүшүнгө чейин аман туруңуздар.